Salam, salam, assalamualaikum. Meden salmino nokku kawondon, vous êtes sur la page de Naouna Selbi. Meden subani on yoga e toɓɓe hande kadi ɗe waweten sendodade. No tawa toɓɓe ɗe me subani on ɗen kala ko faalaɗa ɓattade ma kala ko faalaɗa yo ɓattoma ɗum ɗon laatotako si tawi a fuɗɗaki. Tu dois faire le premier pas. No woodi piiji ɗi faalaɗa, ça c'est vrai. Goto kala men no mari faaleje ɗi sendindiran noon faale e yela. En fop hiɗen faala jawdi, kono wiyowo ñande mi heɓi jawdi on ɗon ko yela. Hunde nde faalaɗa nden nde ɓattotako ma, nde wonata e disposition ma si tawi a immanaki nde hay ko bersogonal. Merci Yaya Dixon Diallo. Ce que vous désirez ne sera proche de vous que lorsque vous décidez de faire le premier pas. Merci Ba Renoir, merci Sidi Monen Marama. C'est ça la vie. Miɗa faala jawdi, miɗa faala métier, miɗa faala voyageude, miɗa faala waylude gurda ganɗam, miɗa faala changeude, miɗa faala seedude bana adama toxique wonɗo lan sertude, miɗa faala créer entreprise an on. C'est normal. Si tawi tu es prêt à faire le premier pas. Si wona ɗum faale ma on ko yela. Ɗum no heewi e meɗen gananata yimɓe ñande mi heɓi jawdi, ñande mi voyage, ñande mi naati alijanna, ñande mi heɓi ɗum ɗo, ñande mi ña. Ça, ce sont des fantasmes, des illusions. Ko hollata hiɗa faala hunde nden, c'est le premier pas. Parce que Allah kadi ko ɗon habbima. Allah kanko o gollitata e mo faalaka mo. Allah wona hato jinɗo. Dieu n'est pas dans le besoin. Allah taguɗo nde wona Allah tagaɗon. Amma Allah tagaɗon a sikka il est dans le besoin. A piira wi yo heɓu yimɓe, a haɓɓitoto yimɓe wonay ka diina makko. Non. Le Dieu créateur n'est pas dans le besoin. Al-Ghani al-Alamin. Laisa kamislihi shay'un, onanda hay hunde. Dina kan Allah hatonjina e ka dina ko an hatonjini e dina kan. Allah ala nafoore fushe ka dina ko an non mari nafoore e dina. Sa okki tumbul leydi wona Allah okkuɗa ko hoore ma okkuɗa. Sa ñammini miskino wona Allah ñamminɗa ko hoore ma ñamminɗa. Sa asi kolordu wona Allah asanɗa kolordu mo yarata ndiya ko hoore ma asanɗa. Sa a darni juulirde na Allah darnanɗa ko hoore ma darnanɗa. C'est ça la réalité. Donc handu piiji ndi fo pet majji ɗi ɓattotako ma, ɗi wonata e jeyal ma, ɗi laatotako si tawi a waɗali ko wiyete kon le premier pas. Hina ɗum haray ko yala c'est des illusions, haray ko politique wonɗa e mum, ko fijunda,
o tigi kadi waɗa ka hakkille mum sikki vous pourri la vie kala ko woni jiiɓude gurdam maɗa hande mi anda ko woni ɗum siko drogue siko beere siko hoynugol ɗaɗi ka harmi siko déception siko mafia siko escroquerie wonɗa e mum siko abus de confiance siko lampo guerre to gurda jokkuɗa siko people pleasure weltinowo yimɓe mi anda ko qu'est-ce qui pourrit ta vie ce matin kala noon ko woni jiiɓude gurdam maɗa hande andu hunde wotere iwanta hoore mum non ara naali hoore mum iwanta hoore mum ko an golli ha ɗum woni ka gurdam ma ko an pooɗi bab haako ha wonɗa hande kadi dépendant ara naali hoore mum a arno ka hoore leydi ɗo hiɗa laaɓi jogotoje maɗen no laaɓi yiya maɗa no laaɓi ko an woni intoxude hoore ma karam ko baatini arali ka gurdam ma ko an yehi tawiɓe jiidira bandi worɓe bandi escroc e lottorie kala gurdam wonɗam jiiɓude gurdam maɗa ko an yehi ɓe etam ma sikkugol ma noon yahanay hoore mum lotan yahanay hoore mum yoɓe windu yoɓe moccu voilà ça c'est l'irresponsabilité ça c'est mental esclavage ça c'est l'esprit des parasites. La réalité est que kala ko woni jiwde gurdam maɗa hande yahanta hoore mum yarata ni a immoto dartoɗa ɗum e fasa ka gurdam ma sona ɗum kañum immoto dartoma domine majjinɗine bonna gurdam maɗa nde hutare wonde e hoore ma au manque de confiance, c'est toi qui as créé ça. Koko yimbe be hutima hande, ka businessman. Tu peux changer les données en faisant quoi? Le travaillement, le contraire. Hida andi ko ndu wadda ha yimbe be hutima. Yalto mida gera mida lampa hida doga tun sare e sare jawto asikka e kular. Ça ne sert à rien. Dabbu ka jodoɗa changea programme ma ñollo on yahanta hoore mum keku yaada e doleke mum on kori donc aray ce que vous désirez ne se rapproche pas de vous comme ça. Miɗa faala sendir miɗa faala e miɗa yeli na goto hiɗa faala cellal tu fais le premier pas, fais un peu de sport, sugo ko ñaama sugo ko yara sugo ko miijotoɗa sugo ɓe wonda wona docteur jon jonna e ma cellal ma wona maashi wona walagol yellow du'a non ça c'est des conneries, c'est l'irresponsabilité ɗum ɗo noon welata woɓɓe e ɓaleɓe wullitagol sino jooɗi no wullitade sino waali no wullitade sino dari no wullitade c'est l'irresponsabilité. Si tawi an ko woni wo wona an ko goɗɗum go ko gouvernement ko yumma ko beŋa ko musidal ngal ko nangue ko lewru ndun ko guere si kanga wodaka an a wodaka tu n'existes pas. Si tawi hiɗa faala hunde e si tawi hiɗa yeli fi hunde no ando ka fuɗɗagol. Merci David Palmer. Kaka fuɗɗagol andete
duuɓi jeeɗi hiɗa jooɗi hiɗa e nder yela hiɗa wiide hiɗa faala hunde hiɗa faala hakkunde ma e ɓengure ma nde yo moƴƴu mais tu fais pas le travail ma aɗa jogire vraiment ko baatinijo waɗante ɗum ko parce que tu n'es pas prêt à faire le travail ko ɗum hewtima ka baatinijo hiɗa faala gurdam maɗa yo change yo moƴƴiɗa sukde politicien jo waɗante ɗum na golle makko non c'est ton travail à toi hiɗa wullitade a janga a jannaga mawɓe maɓe mais qu'est ce que tu es en train de foutre maintenant mawɓe maɓe jannalema mawɓe maɓe waɗanal no qu'est ce que toi tu es en train de foutre aujourd'hui ko ɗum waɗi janga ko parce que ko yela won hiɗa faala ɗum hiɗa faala ɗum hiɗa fa ko haɗi yahana ñande mi heeɓi jawde ñande mi jombi ñande mi jomba ñande ɗum arata ɗum hiɗa faala moodi fait le travail na andu ko honɗum jomboɓe ɓen faala wat ɗum hiɗa faala jawdi il faut résoudre des problèmes andu ko honɗum jogiiɓe mbuuɗi ɓe gon ɗaɓɓitude miɗa faala ñaña miɗa faala ña Merci Husainatou. Nous sommes ensemble. Sañi wi nden ɗon toɓɓere aran yewten toɓɓere men ɗimmere nden e no woodi hadisaji ɗi duwaka jangannede ɓalejo si wona hara yewtowo hadisi on ceernojo jangowo hadisi on so wona hara o fensitum. Moi je préfère même si faɗin hadisaji hara a haala naalimi no woodi hadisaji ɗi jangetake yeeso yimɓe goo parce que haray c'est à dire croyance hoolareji maɓɓe ɗin perception mo ɓe nangoyta e fe yewtere nde ça va détruire leur vie et la vie de leur famille no tawa e on hadis ka nelaɗo filli alayhi salatu wassalam anta wa maluka li abika ɓalejo haalantake ɗum an wo jawdi ma ndi wo ko bemmaje ɓalejo haalantake ɗum yo ɓalejo haalantake ɗum ɓalejo jangantake on hadis si tawi le ko be janga o hadis ƴettumo ruttamo ka qur'ana sona ɗum haray ko kanibalo anta wa maluka an e jawdi ma ndi li abika ko bemmaje ɓalejo duwaka nande ɗum oy ndaaru hay ka école sa ƴetti les cours des spécialistes à l'université ari a janni ɗum yimɓe ka collège ma ka primaire mais qu'est ce que tu fous ils vont rien capter koɗum waɗi siɓe waɗi graduation seeɗa seeɗa sa ari a o niveau ɗo ɓenna baba wakkilike joni ndaren goɗɗum sa ari ɗo ha sikka gayni ɓenna a baba accu kan ndaren goɗɗum ha noon ɓe yaha sa hewtoyi kay étude supérieure tawa ton c'est les spécialisation ko ɓe joɗɗineɗa tum ɓe yewte seeɗa ɓe régla point ma on cippina tension ma c'est tout yewtu bane adama embere ko o famata ko sona ɗum aray a bonni yewtere e yewtere be kadi ka duwa yewtede ko ɗum wiyete al hakim nodde yimɓe ɓen e hoore gandal e ñeñal e faamu sona ɗum ko bonno ton kon ɗuuɗay fewta ɓaleede tentini guinéenjo wi'a heɓuɗo ɓiɗɗo o inni ko woni heɓirde ɓiɗɗo ko fi o fowto himo jogii on ndingani déjà ɓiɗɗo ko heɓirte ko fi ka o fowto o hewra ɓikku makko cannibal sorcier trafiquant humain an ara janga hadis yeeso anta wa maluka an wo jawdi mani wo ko bemmaje woyayyo
Maintenant, merci David, Palmer, merci Mohamed Diallo. Beneveltani kala on be soutien pas jamais on partout dans le monde. Merci Alpha depuis les États-Unis. Merci Janam Sidi. On va continuer. Ittolen yewtere men aranere nden. Buye moɗon no sonji ka relation ji mum. So min ɗiɗo relation mo na dewle ɗen to. Hakkunde ma e famille ma on, c'est-à-dire bandiraɓe worɓe e rewɓe, hakkunde ma e ɓe gollidata ɗimmoɓe ma. Beaucoup souffre dans les relations. No wodi piiji ko ɓe faamaare mi ara mi yewta on ɗo hande. Min ni on piiji ɗin fof ko gollanteɗum. Piiji ɗin fof ko gollanteɗum mo gollata natata aljanna. Wona sama kala men no haalande mo gollata ko yiite yahata. Mo gollata wona julɗo. Si min ni golle wona c'est-à-dire yaltugol tun yaha bugo heɓa lakkere gordo garda heɓa mbugo seeɗa. Golle no ɗuuɗi kala ko faalaɗa ko ya gollan quoi. C'est-à-dire kala ko faalaɗa a gollanaali ko yela. C'est le parasitisme, le fainéantisme, la sorcellerie africaine. Ko honno woni an hiɗa faala yawde hajju, hiɗa faala jombude, hiɗa faala voyage, hiɗa faala diplôme, hiɗa faala mais tu ne bouges pas, tu ne fous rien. Kono walla koye soit koye Allah cippo ara waɗane golle ɗe, ma o ko ya waylu goɗɗo waɗamo lampu gerto waɗane golle ɗe. An ka yiite yata parce que tu ne travailles pas. Mo gollata natata aljanna. Mo gollata ko on. Mo gollata ko on. Ko ñannejo. Parce que o ñama o yara o waloto. Fi taganaɓe golle ɓe mone halde fi. Ceux qui ont la force, la capacité, le potentiel de travail, salagol ma gollugol a nata aljanna. Misal hiɗa mari faaleji, si hiɗa mari faaleji Allah ala faale, himo mari magasin ji ɗi udditaka, kono noon ko nunnuɗo sa waɗi premier pas kanko kadi o waɗa pas ɗiɗi e gurdam maɗa o udditane lawol ngol. Regarde les scientifiques chercheurs, heɗa sukkude ɓe fini wimɓe tum ɓe waɗi recherche ɓe découvrir lekki pali, ɓe waɗi ɓe fini tum ɓe waɗi duwawo antibiotique ari. Non, o inni miɗa faala wallitade yimɓe ɓe moodi pali neeɓi warde yimɓe. Moodi microbe bactérie koco kaca neeɓi ƴakkude yimɓe. Ɓe inna tun koye ñanne ko jinna ko foin. Woɓɓe kadi ko ɗum moccata pali, goɗɗo mocca goɗɗo fi pali. Si bani adama ala iman o tampay. Ko addata ha goɗɗo golla ko iman. No moccito tun no wujo tun no a iman ala. Hay dontori ƴoggi e maɓɓe ɓe yaha ɓe moccito iman ala. O immi o ɗaɓɓiti leggal wiyetenga artimesia ɗingal ka men ɗo. O waɗi recherche, o mélange, o waɗi synthèse, o defi, o siiwi, o essaye yimɓe wona ɓe wiyete ko ñanne ko jinna feyti. Résultat heɓi ɗum yeeya. C'est des années de recherche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le premier pas. Les développeurs hande ɓe jooɗi ɓe ndaari ɓe tawi systéme wonɗo ka leydi maɓɓe on ko zéro. Yo ɓe change. Ono enen lagine ɗo yalten e macca ngaako ɓe ara ɓe naada en e communiste gurdan dammi.
kala leydi ƴettudi systéme social communiste ko gurdam dammi sadi ko on dammi fuu so ganda conci mon ni ko minen hollata on ko wattata ɗon kon ko minen andi gimi ɗi yimo ton ko minen maɗɗinta on dammi ɓe addani en gurdam daabeji ɓe itti en e gurdam daabeji a darnata suudu ngo fa Allah a wattako jogi fa Allah a fofataka faalaɗa a jentataka ko faalaɗa ko goɗɗo e hoore mum nden woni jooɗade ɗa inna on ko on daabeji on wata miitanade horom ɓe miitano wo ko communiste ha hande woɓɓe no jogui ɗen hakkille sa fuɗɗi ka halle fi di na kala ko fuɗɗa haalde na ɓe itti en e systéme communiste gurdam daabeji ɓe addi en kadi e gurdam awa saako wo ko démocratie kulloy koye fusko yanda ko yaa koye jooɗoɗa wo ko parlement wo ko député neɗɗo mo anda e hoore mum o anda leydi makko o anda aadaji leydi makko o anda yimɓe makko ko honno wuuri o anda kaɓe faala hayli ha boni aduna o jangi fenani o yaa o jooɗoɗa waɗa photocopie saria ɗum kadi jawte siɗa faala hunde si vous désirez faites le premier pas sina ɗum ko yalla ɓuutinan hen leydi ɓurta kon non ɗawde fiiɓu la responsabilité pénale et individuelle gollitire ɗum si min mi bonni wona ɓenguwa bonni wona leñolangol réglé nawna selli ko sara wi ko ɗaro si ɓuttata la responsabilité pénale et individuelle si en sappo yeeyi en wujji juge on no duwa darde en sappo goto kala men ko rôle honɗon joui nder ton o jonna ɗum embere mum on kaso mum gon kono si innama ɓeeɗa ko wi waliyaɓe ɓeeɗa ko lamɓe ɓeeɗa ko ñamoɓe puupa on tiwa sortade fenande avancata bani adam ange wonki makinku fodde hiɗa fenande hoorema a sanjata. Ce que vous désirez ne se rapproche de vous que lorsque vous décidez de faire le premier pas. Immo hande aneɓi wiideɗa faala métier no woodi woɓɓe ko métier tum ɓe jannata aneɓi wiideɗa faala sonna a woni célibataire ha woni tonton paygoy go fof ko garti immo yaha jonga prends ton téléphone appelle une fille propose-la arrête de te mentir mami yeylede parta temami heeɓi jawdi temami foin tuma ɗum laatota ko aduna. Merci Malal Fafaya. Joni non ka relation ji men hiɗa tampi ka dewle hiɗon tampi ka politique mon hiɗa tampi ka gollidani men tampi a ala valeur tu te sens non valorisé. Voici la solution jonne ɗo solution terre à terre dans la spiritualité. Hiɗa mari jawdi hiɗa soñji hiɗa mari jawdi hiɗa haymo ala goɗɗum no ɓurma jongi no ɓurma valeur hiɗa jangi tu n'as pas de valeur, même ta femme ne te respecte pas, tes voisins ne te respectent pas, ala poids ma hiɗa tampi hiɗa soñji, personne ne te considère. Nawna selli est là dans la spiritualité. Mi jonne ɗo ko wiyete lekki thérapie, il faut écrire ça pour que les gens te respectent à partir d'aujourd'hui. Merci Mamadou Bari. Toɓɓe raranen ne fi yo bana adama heɓu valeur accu waddugol e yimɓe débat accu yeddutirgol e yimɓe fi yo ɓe yi'u valeur ma o sino ton hewta débat kamenen jangi kamenen hokkiti aljanna kamenen fin non ala ton
menen diplôme kamin woni ittude ɗo dépense ka suudu an ɗo birikije an ɗen ɗo. Non, on va pas te respecter avec ça. Ko menen mani kayiti, ko menen woni domude, ko menen non, ça ne te donne pas du respect. A duwa ka yeddotirde e yimɓe, a duwa ka poɗotirde e yimɓe fiyo ɓe yi'u valeur ma, fiyo ɓe andu hiɗa jangi diina ma kanko gonga, leñol magol no leñol magol ko labba no c'est zéro. Nange innata yimɓe ɓen komi nange, sa yinge anda wayge ari. Jabere wiyata yimɓe komi jabere, kono yakkajo wiyata goɗɗo komi kono yakkajo. Aye mo tun anda si goɗɗo wi komi hunde gaari noon sikki ton alal. Halal wiyata komi wi halal. Waliujo wiyata min komi wali komi taniraɓe wali. No, ala ton. Ko yurminela waɗe valeur an ko ɗum firi ɗum. Jaɓe diina an kan ko ɗum suuɗi ɓaawo ɗum. Are waɗen débat ko ɗum suuɗi to. Yurminela fusmi anda. Wota jaɓo poɗotirgol e yimɓe, yeddotirgol yimɓe, waddugol e yimɓe débat fiyo ɓe yi'u hiɗa teddi, fiyo ɓe yi'u valeur ma, fiyo valeur ma yaltu. Aɗa mari gonga. Mi haalno hunde kaari waɗi, mi haalno hunde kaari na ɗon ngari, mi haalno hunde ko piiji jelu haaluɗa waɗali nagge. E yoyɗa andi ko wirni piiji jelu haaluɗa waɗali ɗum ɗon araali innuɗa yimɓe ɓe mi haalno ɗum ɗo waɗali. Si tawi diina ma kanko diina ça sert Allah ma on hatonjina e goɗɗo ko pourquoi tu fatigues les gens? Hey, Allah ma on wiyalma mo hatonjina e goɗɗo. Si adnan fo woni heferɓe Dieu s'en fiche de ça dérange rien dans le plan de Dieu. Mo wallini laawi ɗiɗi yo inni fo heeway, mais tu te fatigues pourquoi? Si mo falno fo yo woni julɓe, il n'allait pas créer l'enfer, iblis waɗatano reedu e ma yawra. So falno fo yo woni julɓe o cippintano ɓemma Adam o accayno o paradis. Mais si tawi kaga paradis wonnoɗe, mais où est le problème? Ton ngaygu ala koto ala mi wujjilan ñamiɗan jattilan. So addima ɗo c'est que c'est lui le vrai comploteur. Dito tawi ɓenguma no yayma a faala holludemo ko a wona. Siko a gorko mais ɗum hewta wigol ko a gorko. Ka gorko no komi waɗi ɗum komi non. Un vrai homme c'est quelqu'un qui donne naturellement ko noon Allah tagiri gorko. C'est un donneur. O heɓi satisfaction o si o heɓi jaɓowo. Je vous donne ce secret aujourd'hui, vous les femmes. A wonay jaɓo na fi modi ma waɗanima goɗɗum hiɗa wawi waɗande ɗum hoore ma ya inno no accu ɗon no modi ma ko e bullari taga koko sa'ete. Si o heɓali ko sa'amo kanko teddata ko an tagagal yanna kanko ko e bullari o taga. Koko luubita tappa wano farin biirte. Si o heɓali ko sa'amo il va pas se valoriser. Si gorko heɓali debbo jaɓowo avec amour, avec gratitude, o wonali gorko. Si ayi gorko no linta ko waɗi kamin waɗi kamin seedi ko fek. Vrai homme ko ɗaɓɓowo ko ñamana ɗum. Vrai femme ko jaɓowo ko ɗum. Gorko wona 100% gorko, debbo wona 100% debbo. Debbo ko recevoir, gorko ko donneur.
ko fandi ko modi ma waɗan ma ton tumi dondu la valeur wata taw inno miɗa wawi waɗande miɗa wawma holtinde mais tu l'homme, you are killing your husband, you don't know. Gorko wonata gorko so heɓali debbo ko tafamo. Une femme qui va le responsabiliser. Ayali ngayuri sindi dogi ndi nangi ndi adday taw deyum kunge ɓikkoy koye ñama hara ndi jooɗiɗa ndi ƴettude oxygéne ko si ɓe gayni ndi ara ndi ñama ñande deyri ndin watti wañude adda ndi ñama o c'est fini ndi acca e dey kun ɗon ndi heɓana ndi ɗaɓɓoya e territoire go ngayu ñande dey kun watti wañude o ndi ɗaɓɓoya e territoire go parce que ndi perde peɗali mayri on e kucce ɗe gorko 50%, debbo 50%, wonu 50% gorko wona 50% debbo, 50-50 ko ɗaynidira chacun a un rôle à jouer. Donc wota naato e poɗotirgol e yimɓe waɗugo débat e yaltingol fiyo goɗɗo andu wayi yiɗa mari valeur c'est que ala ton no wona so mba goɗɗo yawma. Ko amma o yi'a valeur ma o ronka mo yiwde. Sa yi hoore ma yiɗa convaincre goɗɗo, hiɗa naata convaincugol goɗɗo fi yo andu hiɗa moƴƴi, hiɗa gayna, non, tu es perdant dans cette relation. You are a loser. Siɗa nafude ko amma o tigi yiyama wala yiwde, siɗa mari valeur ko amma ɓe yiya wayi la valeur est là na ɓe ala yiwde. Mais nar ɗo téléphonie mobile goɗɗo e maɓɓe ala wiide goɗɗo goyi sa falama sodde passe hiɗa andi ko on to sodata heɓa connexion, ala sodde fi ala sodde fi wallugol ɓe goy ko service maɓɓe wonɗa sodde qualité on. Yaro beere ala yarde beere goy fi wallugol yeeyo beere mo andi ko nde waɗata e makko kon ƴakko crack poɗata crack goy ɓay mo poɗude o poɗa ɓay mo andi le travaillement. Voilà la sensation. Ñama o kinin ala ñamde kinin ɓay no weɗi mo ha fi mo andi ko wonno kinin watta ka ɓandu makko. Goɗɗo sooda otowal jonna sonnajo ko valeur sonnajo woni oto makko. Sonnajo go toro mo téléphone mum techno kum sammile ronka heɓade, ne réclame plus de valeur ko techno woni valeur ma, jonnaɗo o ton ko oto woni valeur ma. Wona ko pirante na ko tanga ko modia ko benga ko lana si a maayi ɓayna a gollowo fi ko faalaɗa kon ka yiite yata ko gollo ɓen natta aljanna ɓe yiwde aljanna ko adna ka ɓe ya Allah kadi naata ɓe aljanna luttu ko fof ko maalawi bardo sa yi hoorema e nder relation hiɗa etade tun convaincugol partenaire ma wondiɗo ma fi yo andu hiɗa mari valeur on relation wona fima. On relation wona fima. Onon tigidare ɗan Allah winare sana no woni onon tigidare na haqqeji andare ni kadi mi waɗi hunde kaari ɗum fo antantala, c'est pas pour toi. Sa yi hoorema e wondigal relation ko wondigal hiɗa piira hiɗa eto
fi yo valeur ma ngo yangi ma tin yo iye wana fi ma bandira wana fi ma suka adna onno yaaji be ben no dudi menen fo meren do hobbe kadno to haw kete ko hobbe ko kesum hobbe don fosting ta habito wata habito hejay ka hejata haray solution let it go terto dum dom weebitanoɗa konko weeɓitanima terto konko weeɓitanakima ɗon weeɓitanoɗa konko weeɓitanima ɗum ɗano raɗade ma ɗum ɗano jaɓɓade ma mais a sennidira ko noon ma raɗade kon ma raɗade ko hiɗa ɗon to ko mi menen woni ɓi waliyu ko kaari ƴawi je jonni kaari ko leydi e kammo wakkilo an wiɗo sanzay bane adama wakkilo Allah tagi mo suɓinimo an a wi a sanzay mo lanni suɓaɗo o suɓike gurdam makko ɗan an a wi no ko naari haqqeji bo a gaynade ko amma o yiya valeur ma ma ronka mo yimɓe o yiya valeur ma on wonda e makko o ronka yiide valeur ma on bay wona wonde mo boni koy holla kadi mo moƴƴi c'est sa vie. C'est toi qui dois changer. C'est pas cette personne. C'est toi qui dois changer. Voilà. Merci Maïmouna Ba, Saïnatou Diallo. C'est toi qui dois changer. On a politicien qui doit changer. On a Yumama, on a Bemma, on a Benguma, on a Modima, on a Lando Dendi. Ona kaje den ona ledde den ona Allah doit changer c'est toi qui dois changer an wondo wullitade on ko an doit changer an wondo wiide no ko be o andi tanana ko be o ya valeur an on ko be mi wadani o mo ko c'est toi qui dois changer parce que ko on to bokkutuda wullitotodo ko on to ni yawde ko jahannama yaata sa iwi kadna gayra wullitade a tawi Allah o reglte parce que nafi dum tagirma ko tagirma ko fiya gollo konko falana na jodo yela sofale vous êtes à 60 degrés à 100 degrés tu vas sauter c'est la fala sauter faut contacter na chez de thérapie ma la fala règle de ndara chez no wono faut contacter na chez de thérapie. Faut acheter une formation. Ko goɗɗo andata fo goɗɗo famata fo ɓurali ko tampini ɓalejo si wona miɗa andi miɗa wawi ha ɗum ɗo noon so jayende on ñaawi duuɓi jeli hiɗo ñaawde ya quel résultat mais toujours tu es prêt a moccika mocco won tigri falaka ma yiwde parce que wanda ko fenande kadi e fenande ko seeɗa mais hitande no fenede c'est pas facile hay dontori yoggita koma a moccitoto imanala imanu pettere joni kadi ko ƴettugo ɓurano fofa ka ɓandu mum dalkuru. Merci qui est là Saïnatou Diallo gauche Diallo merci ƴetten toɓɓere men numéro nde le point le plus important du jour. Dites-moi vous me regardez de quel pays? Mais weltani kala on be shootende la page de Naouna Chelli wontaram ben États-Unis. Merci monsieur Alpha, merci Pa Mamadou New York, merci Janab Sidi, merci monsieur Boubacar, merci ma soeur Fatoumata Baldi Fatou depuis la Belgique, merci madame Diallo Hassatou Belgique, merci beaucoup, monsieur Sali depuis la France. Et ñettay toɓɓere men ɗimmere nden
Merci Mohamed Diallo, Dakar. Merci. Depuis la Belgique, Moussainatou, merci. Top Remendi Merende. Anta wa maluka, anwo jawdi mandi wo le abika ko bemma jey. Merci so Amadou depuis la France, Oumar Balde Belgique, merci. Ɗum no hulbini. No hulbini Mohamed Ramadan Sénégal. Merci depuis l'Allemagne pour le Legue, Lampo Legue. Merci. Et Elvis Sissé Allemagne, Malal Fafaya Côte d'Ivoire, Fodé Padjalo, merci à tout le monde, Mokhtar. Kufion no men yewde dum do sifanon do tarika. Suka harimo Angola. O addi jawdi lagine. Ko bem makko o jonni jawdi ndin yo jeram e wi makko suudu ndun darna fiw me andi bana adama no holi mawdum tentini kamenda suudu darna fes duplex mawdon jakano ukkondiri e sonnajo en secret. On sonnajo mo ukkondiri en secret yetti mo nabi mo ka batini andi batini ko didi batini jono ton windo o joddo wada hatimere o winda o lota wada e binire on don se en gawa fu so anda kon non kadi ko nagge on non ko mbugo seeda landoto yimbe be ko dammol go kadi non on non fu so anda parce que mo holi den hatimere no wada goddu se en go on no ton batini jo gono ton c'est un philomane, c'est un démon très dangereux. On o windata hatimere haji makko ala dum sa yiri mo hatimere c'est juste copie fiyo nagge arange ngen ka makko yo holo goddum no jokka ko fiyo nagge arange ngen ka makko yo holo o ya batini jo holi wi mbay mo wowno yawde sefa bendon so wi mo na mais lui n'a pas besoin, c'est un philomane, c'est un vrai escroc. On non son ko ndiri ko jiye maden o muytata na jawdi ma ndin funde mais jiye maden o muytayde parce que on fuddo rayda kanashi ka shada kaaji o jawne ka brick et finalement il finit avec toi. Yomirawo jettimo mo woni suudo dade on o hoyna dadi yomirawo e an koni bisadi mo ko sosi sadi bo bandiaka ko so debbo no andi be andir kambe o ni bon c'est mon vieux, il faut régler son compte. Jetti secret je vie on faut jonni batini jon le philomane il a frappé le vieux ha mawdo on tik chaque tour yeygol on duplex Kaydi Mourad. Le monsieur a reçu les photos de sa maison, il est content. Puis on m'a convaincu que Kaydi dit toute famille faut andi a une maison, une duplex. Le monsieur prend ses affaires en Angola, il rentre au pays, où il y a des magasins, où il y a des business, pour lui il rentre au pays pour commencer à vivre. Il y a des gens qui donc on a des filades. Ki kala jonga la jabude be yewta ko wiigol tum menen de min gurna ko mi fala ko ya jombo ko ya wadu hunde kaari ko ya nabu birama hajjube en ma ko yaredo honto duplexion woni ko hon mawdon non ko on wadi biddo makko mo golli dayno dum don minyira waya wondo ga tigiri o noddi on don o haalanimo o metti yo on surrumo yon non surrugol mawdo ko yo biddo minyira waya jetto responsabilité ko kanko nyaami no metti sifade ko kanko nyaami o dannini biddo makko
o sifani on hadisaji seeɗaji e ɗanninirɗi seeɗaji o andi tun no ɓiɗɗo ɗanuri kamen ɗo fi baaba. ɓiɗɗo on ƴetti responsabilité on devant la famille, ko kanko yeeyi galle ɗen. suka jewɗo galle ɗen arɗo nangi miñam mum, nangi soduɗo galle ɗen, ɓe daroye justice. Mais juge ɓe les juges sont très intelligents. ɓayɓe addimo cabinet d'instruction, juge jo ndaari o tawi il est innocent, mais il était en train de protéger son père. O noddi suka iwɗangola wini he o miñirawma anda fo se ɗum yewtudu e c'est quelque chose goɗɗum no suuɗi ton, yewtudu e accutu yewta ha feeñi tigiri mawɓe metti famille on non jooɗi. mawɗon immanema yahanma mooɓi les religieux no andirɗen non, o yi o mooɓi les religieux, les grands livraires le paradis. ɓe ari ko ɗo hadisi ɓe ɗanniniri sukam wa anta wa maluka li abika anwo bemmawo ko kanko je jawde. suka winni he ko min andi ko honto rewi addi ɗum ɗo. maintenant sundu yeyama yeeyi ɗon lui il a des problèmes, men darto men ñaawa, mais le problème est que mi faala andude au moins jawdi ndin ko honno yaari, non ko min ɗaɓɓi gasi ko kamɓe jeylan jeyi jawdi hande, j'accepte ça, mais mi faala ande honto ɗum ɗo yaa, par ce que mi yiyale maɓɓe, mi yiyale miñirawan. Où est parti l'argent? ɗum tappa kasa ha jangoɓe o hadisi ɗo fooli suka on few. Après juge ɓe ɓen inni suka on kama on c'est un peu difficile, ko honno sodirta leydi wona indema woni ton, darna e leydi wona indema woni ton, ko honno halfinirta goɗɗo aveuglement, soduɗo leydi ndin ñawɗugol e ma e makko no satti, parce qu'il a toutes ses preuves. so yeeyiɗo mon kañum jeyi. on noon kadi wimen inde yeeyiɗon ko bemma won ton, c'est pas ton jeune frère. ko wonde yewde ɗo o hadisi ɗo, so on renaki e makko, ils vont vous bouffer vivant. sa ƴetti o hadisi ɗo a nattimo, ça fait pitié. nde goɗɗo yahata liilo e police e soñdia e immigration ha heɓa ka o inna kanko kadi yo aru o fuɗɗo gurdam makko ɗam, taw ɗum ɗon naɓama e hunduko batinijo. ko honno gaddi ha o mawɗo ɗo ƴetti juuɗe makko ɗen naadi e jawdi ɓiɗɗo makko, on waɗi kala ko faala, ko par ce que ka wona waajede ton ko sifa ɗi haalaji, ko par ce que mo andi mo mari ɓiɗɗo, so inni on ƴettu responsabilité pénal makko on ƴetta fum no ɗannina yimo andi ñamanaɗon, si ari mo woodi yimɓe ɓe o yahanta, si ɓe ngari ko ɓe ɗanninirimo kon ɓe ɗanninira e suka. haray sa yiltike ka qur'ana hadisi goto sonjatama. gasi karamokoɓe figu karamokoɓe krankoɓe busa ɓe wawma wiide wayi hadisi on no selli, haray mawɗon no wawi ƴettude embere haaju mum on ka nder jawdi ɓiɗɗo mum on. min nato mi woni yirtuto ɗum ɗo ka qur'ana laaɓay boyi. haray ka islam
haray daganaaki goɗɗo, hay baaba goɗɗo daganaaki goɗɗo, nde goɗɗo ƴettata jawdi goɗɗo ko fanɗi wo ko fanni, si wona hara ƴettanteɗon no weltori. C'est ça l'islam. Wala taktulu amwalakum bainakum bil batil, wata on ñaamu jawɗe ɗen hakkundeji moɗon e dow penale e jamfaade. Ka islam on jaɓa ya ƴettu juuɗe ma ɗen naɓa e nder jawdi goɗɗo si wona embere konko o weltori. Sennidir o ko ɓiɗɗo am, o ko jawdi am, c'est très important. Hay ɓiɗɗo ma on maayi, jawdi makko ndin ko geɓum ittanteɗa yimɓe ɓe jetta jawdi ndi huno ma. Ɗum ɗo kaka islam ni yahi ka sendigol dondi. Hara ɓiɗɗo ma on maayi, o waalike fure few ko ɓiɗɗo ma, ko geɓum ittanteɗa. Ɗum kadden taw wona an warimo ɓate ɗum fof no woodi. Ko honno ɓiɗɗo ma yo jawdi makko ni wonirantama hay so tawi o maayi ko geɓum gokkunni ittanteɗa. Ko honno woniri ka islam on jaɓa ya ƴettu jungo mango naada e ko goɗɗo jeyi so wona haray mo yardi. Ande wiiɗo ɗiɗi wata yaade. Ko ɓiɗɗo ma on jeyi konko kanko jeyi, ko jewɗa konko an jeyi. Fodde hiɗa wuuri ɓiɗɗo ma on jeeya jawdi mande, ko ɗum waɗi ko tuma maayuɗa ko geɓunni o mari nder ton, ko honno an jeyirta ko jeyi kon imo wuuri. Balejo no hulɓini. Merci Thierno Sadou depuis Guinée-Bissau. Bonjour, merci Ba Abdoulaye pour nous regarder depuis tout. Merci Madame Fafaya. Haray ka islam jawdi julɗo dagantako ma si wona hara himo weltori no harmi. Ko nelaɗo kadi maaki hakkunde julɗo e julɗo, ƴiƴam makko ɗan no harma ma, jawdi makko ndin no harma. Ko nelaɗo kadi maaki ɗum. Si tawi a wii dow ga an jawdi ma ni wo ko bemmaje, yiltito kadi wiya nelaɗo maaki ƴiƴam julɗo, jawdi makko ni no harma ma. Merci Abba Abdoulaye depuis la France. Si tawi o watama fillade koko nelaɗo filliɗo fou, haray sa yehi ka ɓurana on kañum laɓɓina e pos. Si Oumou Davis, donc haray jawdi ma ndin ko ndin jewɗa, jawdi ɓengu ma ndin wona an jeyi, jawdi ɓiɓɓe ma ɓen wona an jeyi, jawdi taniraɓe ma ɓen wona an jeyi. Jawdi ndi jewɗa ndin ko ndin jewɗa. Si wona ɗum haray ko toñi. Wonɗo heɓude ɓiɗɗo fii ka fawto, si on wi'ama ko kanko kadi jew ko ɓiɗɗo makko on mais c'est fini, mais c'est terminé. O heɓirali ɓiɗɗo fii ko o danko déjà ko hen heɓirde ɓiɗɗo wo ka o fawto. À 60 ans il travaille plus, à 50 ans il travaille plus, jogi jikuro on kadi goɗɗo innamo jawdi ko kumɓi kun yangiga, mais c'est terminé. Ala c'est terminé. Parce que si o hulɓiniray on endu, o hulɓiniray on jikuro, o hulɓiniray on jahannama, o hulɓiniray on kudde, ala ko hulɓinirta. C'est de pire connerie. Islam jaɓata toñe. Ko honno waɗi si nelaɗo inni anta wa maluka li abika, c'est dans la spiritualité. Kono num firi réellement ko andingol ɓiɗɗo on ben makko no mari haqqe jawdi makko ni ko fof non. C'est-à-dire en joni tu es un milliardaire, ko un milliardaire parmi tes amis on wonɓe de jawdi ɓe. Si ben ma ari hakkunde ɗimmo makko ɓen yoɓe yimo en tant que milliardaire.
yo ando si be mari tumbiti hakkunde dimmo makko be no wonirda non hakkunde dimmo maɓe yo ando. C'est tout ce que le prophète veut dire. On a au cannibalisme do. Si ko a millionnaire, si ko million ji marɗa, si bemma ari tumbiti ka hakkunde dimmo makko be yobe andu mo mari biddo wiyetedo millionnaire ko fo non. No bemma sendodiri e ma non fewndo wonɗa pay kon sa yehi ka école ma ka duɗal hakkunde goreɓe maɓe an bemma no yoɓinma mbuuɗi no wattuma paɗe labaɗe ɗimmoɓe maɓe no dardema no jalousudema no inde e ɓen oɗo an kadi si mawɗo on nawyi yo andoro noon. C'est tout ce que Dieu veut dire. Et on a au cannibalisme. Quand tu restes dans le religieux, ils vont te laver le cerveau. Jawdi julɗo daganta ko bani adama de sona wela ye wonki makko. Waɗi karam ko batni sa citali batni a yaha yiite bile sa citali bile yagal a yaha yiite onon créeɓe association ji fi moɓugol jawle yimɓe meɗen darnude ɗum meɗen wattirde ni on fokkiti yiite son sanzani par ce que kala ko ƴettuɗa si tawi mi ƴettanaɗo tibi nafsi wona wela ye wonki makko ko ɗum wiyete kuddi malheur ko ɗum yiyata gujjo hino tampi escroc no tampi abus de confiance hino tampi ñamirowo dina hino tampi o fawtotako par ce que ɓe woni ƴettande ɓen wala naaki ɓe ko ɗum waɗi si politicien no tampi par ce que ɓe woni ƴettande ɓen wona welaye maɓɓe ko ɗum waɗi o police o gendarme o ɓe wonay ɓe kaka dépoji ta sikkuyi ɓe ɓuttini o député o mi ta sikku hiɓe ɓuttini c'est de l'enfer parce que ɓe ƴettay woni ko yimɓe ɓe weltora. ɗon gara wi nam hay ceernoɓe boyi anananoga imam maliki maaki imam safiu maaki abou hanifa en maaki haray mawɗon no wawi yettude ka jawdi ɓiɗɗo makko on embere ko hattoño boliɗa andi ko embere mawɗo ɓalejo hatto jini ɓalejo no yoɓi a jentaki woni imam maliki moƴƴa ko yewtere maɓɓe seeɗa ni ƴettuɗa ko ɗum waɗi fama ɗon no ɗo ya yawton complica hoorema yeehi ka qur'ana ɗo yayinde imam maliki wi imam shafi wi acciti ɗum no yeehi ka qur'ana c'est très simple. wala taakulu amwalakum bainakum bil batil wasitadi qur'an aya goto pet no itta confusion ji de million goɗɗo arata inna karamokoɓe go wi karamokoɓe ko wi ceernoɓe no fo no ɗum ɗon ittanima par ce que koyɗo yawde ƴetton imam maliki yawtere makko ko hara accon goɗɗum goto n'avait pas tout détaillé hara sa yi a jangi deftere makko no profondément a tawa c'est bien détaillé ɓe lutodira e qur'ana c'est toi qui vis dans la confusion. Min ni on ko wonɗo premier cycle ko jannete na wonɗo second cycle na ɗum jannete wonɗo université ko jannete wonɗo premier cycle na ɗum jan ko ɗum tampinen ka men ɗo yiyata goɗɗo kala landal dina o jaboto landal si ari fi sharia mo ande landal si ari fi fiqh mo ande landal si ari fi tawhid mo ande landal si ari fi kuran himo ande landal si ari fi ƴakkugol mango himo ande landal si ari fi oto himo ande landal si ari fi ingénierie himo ande landal si ari fi tawhid mo ande fi tajwid mo ande kala ko landiɗa himo ande kon ɗum addi ɗum hara non kala jaabawol ɗon c'est des problèmes et des problèmes parce que jaabawol ngol na jaabawol kono jaabawol confusion min mi landoma ɗo joni ene jawdi andi emi ko ɓe ganje
inna imam malik wi imam shafi wi imam ahmad bin hanbali wi harayde ɓe ɗo karam ko ɓe no lutodiri ɗo ba ko no jaabiɗa acci o tigi confusion hulɓiniɗo ko ɗum yiyata hiɓe ƴakka tum ɓikkoye maɓɓe ɓe ƴakka tum hiɓe ƴakka ko haqqe wonduma e bemma haqqe hon ɗum wurdugol e makko no moƴƴiri ko haqqe wonduma e yummama ko haqqe wonduma e modima e ɓenguma ko haqqe wonduma e karamko ma ko haqqe wonduma e kala ko taga no woodi ko jonnataɓe no woodi ko ɓe jonnayma si ɗum ɗon ala nder ton ko ñamindirgol ko ñanneyagal ko cannibalisme boye mo yahay daro yo yawmar qiyama fina daro hakkunde ñamoɓe yimɓe ɓe inna kon no darni on ɗo wandi ko ñamoɓe yimɓe dari ɗo inna mi andade ko addinan ɗo kaari on ñamayno yimɓe aduna inno nami ñanne ha famadi herɗa gollude hariɗa gollude ara menen barke nun gara menen wadde nen duwade menen woni koɓe woni kaare menen woni organisé ɓe pojo baak aɗa jaka ala jeka ko a ñaamo yimɓe aray ko ɗo on ɗe gattude hannde merci ba Abdoulaye meɗen salmina kala ƴettuɓe tammo jenti page nawna silli ara meɗen weltani kala wonɓe sutende oɗo page merci monsieur Alpha depuis les États-Unis kala wonɓe andatude men fi o page ɗo ɓeydu bombardude ko wiyete ko réveil meɗen salmina nokku ko won ɗo salamu aleykum wa rahmatullah